poezijata i Adam Zagajewski w tym roku, właśnie w tym jubileuszowym 2018 otrzymał nagrodę Złoty Wieniec Strony. Klub Polonia Sakajki da je proslavi jubilejnata 2018. godina odluči da prezentira del od polskata kultura, poezija i muzika. Vodel poezija, ki službene poezijata Nabislava Šimborska, koja je Nobelovka, kako je dobila Nobelovata nagrada vo 1996. godina, kako i Česlav Miloš, isto Nobelovec, i poezijata na laureatu na Struški večeri na poezijata Adam Zagajevski. Laureat koji dobio Zlaten venec, bo jubilejnata za nas mnogo značajna godina 2018. Bo država vo koja se našite životni gnezda vo Makedoniji. Je pokanovam sega našite gospođi da počneme sa poezijom.